ni Irene Wambogo muvuraniri wa ivoto cia atumia kivesa na umiriria gwikiritu gaka ga ukuru wa miaka 9 karia kagimarirwe ni aciari mugaro na wendi wa komithenya bitukite thini wetura ria Kathunguri kaunti ria Kirinyaga na muthiari kuthithoga ucuwe ituraini ria Kaigi gicigo-ini mbunge kia Manyata. Unyamoyo umenyekanire ni ekari aria matwikire kuvura ripoti wa Sivo uria wacokire gwikinya na mavitha borithi na gwikia ngono ngina wa kana gaka uria urerikana niki watungataga mwari thutha wa kugimarua. Twathi na twethiriria mwana ucio ni murutire wira ucio mucuku. Mwana aronekaga ina stress nyingi muno tondu ana no rambaririe na ambira anti mimi siku anataka ili ni mamu arambirire mbikwe guo runa ngiona mwana ucio ina stress na ni turakuire ngina na twakua mwana. Giiko giki gikumithitwo ni agwatite mimatiganite aria makanyaririe ati undu uyu ni muvutake ni mavinda na ni korathukangia ugima wa mwiri wa rucio gwitwana twairitu. Ngina wa mwana na aria marekire maundu mau ni tondu watho nuregete ni manyitwa mathitangwe igoti riria kuvatie na kungivoteka watho riu ugite kiovo kiria kivati gukuru kivo ni movwe matumikire thirikari nake mwana wa mwiritu tukinamenya uria kuthoma. Mwana ni avewe gitio, mwana ni avewe kithomo, mwana ni avewe maundu maria mamuvatie, maundu mogima wa mwiri no ti maundu ma kumugimaria mwiri. Undu ucio uretagira mwana wake ritu mathina ma uciari na nginya mwiri wake wa mwana ucio gakorwa wi weak na nginyagia agatuika ndangivota gukorwa ina vinya wa mwiri ni tondu thakame iria etikire kavinda kau arutagirwa wira tocio ni tuikaga ya ni thiraga ni nyivaga mwiriri. Kumana na giko giki munini wa county commissioner wa Embu Iguru William Odur ni uritie aria mavuranaga na kugimarirwa kwa wiritu kugwatanira na vonge cia ugitiri na iria irekwirwa no ithirithwa na mbere kavinda rigaka macukuru mavingitwe. Wazazi, nyinyi mahali mlipo wakati huu muhakikishe kwamba this holiday may be long, na ikiwa ni refu, jaribu kuchunga mtoto wako. Usiruhusu mtoto wako achukuliwe na apeleke kwenye nyina wa kana gaka ni urenganiritwo kwi mavitha borithi amwe na wa Kirinyaga agietagirira kuvingurirwa thitango. Huyo mtu alishikwa na tayari ako kwa cell, maana serikali haiwezi kuruhusu mambo ya FGM. Aciari na makiria aciari atumia ni tutige gutwira ciana cietu matua maria matangeitethia, matua maria makamathukangia makithie kugimara. Vandore va Kameme TV ni kaunti ya Embu ni Mbita Dennis Fundi.